الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Just read. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. So we make a waqaf. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. فجأة تتوقف مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت. We make all the qalqala for the little noon and meme and everything. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. We keep making it like a dime word. Why? Because all teachers telling us you have to do like this for the letter dad. The knowledge is very huge, and that's why Arab say al-ilmu kal-bahr. Al-ilmu kal-bahr. Kau lah macam mana pun tak akan habis. It's never finished. It's not finished. That's why ulama said al-ilmu kal-bahr. Yes. So don't take. This is so easy. So now, before you recite in Quran al-Karim, we said we want to give the right to every word. We want to give the right to every letters. So before we talk about we want to give the right to every letters and every word, we have to understand where is the letters come from. For example, the letter Ain. How many years do you talk in Arabic? 9 years, mashallah. And how many years you have speak Arabic? 3 years. 3 years. زورا كم سنة تكلمتي عربي؟ كم سنة تتكلمين لغة عربية؟ 4 حسنات 4 حسنات ولا 4 سنوات؟ 4 سنوات؟ أنت تكلمتي عربي 4 سنوات ولا تعلمتي عربي صار 4 سنوات؟ وي يعني أنت تعلمتي منذ 4 سنوات. ما شاء الله. هل تكلمتي جيدا؟ لا 40 أو أبرعون؟ 40. نعم. I miss you or I sim you? I miss you too. بارك الله فيكي. Okay. Anyway, we say this is English and this is Arabic. نرتل القرآن نفهمه ونعمل به. في هذا لأن AI ما كتبها صحيحة. ما كتبها. كتب ناروتيدو أو ناراتيدو. So don't believe so fast. So when you see something, oh, it's wrote in Arabic. I said رتل معي. It said رتلي معي. Because this is AI. AI is computer. AI is just a new technology. So that's why the most important is a knowledge. You don't have knowledge, you can't believe anything easily. صح ولا لا؟ أيوة صح. Jadi kalau nampak apa-apa, jangan mudah percaya. Sebab dunia sekarang dunia bahaya, dunia teknologi. Tak ada ilmu main hentam sajalah, tak boleh. Okay? والآن we go to combine every language. Sekarang kita ke peserta yang seterusnya. الآن نذهب إلى الأخت ماليزيا فردوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اوكي نقرأ حرف النون. اوكي لمخرج النون. Huruf nun kita pakai lidah yang mana? Lidah kita kan? Kita pakai lidah yang mana? Lidah hujung. Okey, hujung tu yang mana? Siapa lah yang contoh? Saya contoh ni. Dia tak tulisan dengan yang ni yang sini.
Kan? Jadi dia masih pakai isi lidah lah kita katakan. Okey, untuk pengetahuan orang Malaysia ya. Untuk menyebut huruf nun, kita masih pakai isi di atas lidah. Yani naqul bil arabi ma dam نحن نستخدم طرف اللسان ما زلنا نستخدم هذا. نحن نقول كأنه اللحماية فوق اللسان. We say we are using the tip of the tongue, but at the same time we're still using in this area, not the head of the tongue. So if you are using head of the tongue, the sound of nun will be dry. إذا استخدمتم فقط هذا رأس اللسان صوت النون سيكون جدا ناشف. jadi النون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نؤمن. Dia tak bunyi lan nu'mina laka hatta, dia tak bunyi kering. Again, sekali lagi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Sama juga ketika nun tu dalam keadaan mutaharrikah kan. Hatta na dia bunyi kan. Dia tak bunyi hatta na. Bunyi dia lain kan. Hatta nara Allah jahra. Hatta nara Allah jahra. Mari kita melepi dia kan. Ya. Jadi dia tu bahagian hadapan tu dia memang menyentuh gusi tu yang boleh divert suara dengung sampai ke pangkal hidung. يعني هذا الصوت النون لما نضعها فعلا من طرف اللسان إلى خلف الثنايا العليا يعني نضعها هكذا. Jadi kita letak macam ni lebih kurang kan النون jadi dia tak pacak, dia tak terpacak ini dia tak, dia akan jadi dia akan tersentuh itu. So this happen when we're pronouncing the letter of nun. We're still using tip, and here in this area we can see the meat of the tongue is still touching to our upper palate, our gums. So the sound is directly diverted to our humming sound, our nasal sound, nasal cavity. Sekali lagi kau ulang ayat tu. وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. جهرة. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Okay, dekat Allah agak bagi lagi space untuk syaddahkan. Hatta nara Allah jahra. Hatta nara Allah jahra.